Moje odgovornosti bi bile da procijenim nekretninu razumno. Ugovor je na meni, ako je problem u ugovoru, često možeš završiti da te kupac ili vlasnik tuže na sudu. U mojoj regiji od 5 milijuna ljudi koristi se isti ugovor za svaku nekretninu. Je to 10 stranica. Mi samo ispunimo cijenu, kaparu, datum, ključa i koliko dugo traju uvjeti. I još tu par stvarčica. Ne pišemo mi novi ugovor sa svakom transakcijom. A ti ugovori se isto jako rijetko mijenjaju. Ako neko kupio kuću prije 10 godina, oni opet idu kupi kuću ili prodavaju kuću, oni gledaju potpuno isti ugovor koji su gledali prije. Ovdje, kako kužim, za svaku nekretninu. Nema, svaka nekretnina je specifična, 100 problema, svi tih problema treba upisati unutra. Kada elektronski pošaljem te ugovore ljudima, i to je ugovor kad potpišeš, to je baš ozbiljan ugovor, ljudi mi vrate taj DocuSign u roku 3 minute, jer oni vjeruju u taj ugovor i samo gledaju što sam ja ispunio, da sam stavio točnu cijenu, ali ti ko agenci odgovoran za taj ugovor, neke osnovne stvari ko što bi ti agent koji trebao znati, recimo na mojoj regiji do 58. su se zakopavali tankovi na samostalnim kućama za naftu, za grijati. I da ja recimo predstavljam kupca i oni kupe kuću građenu prije 58. i saznaju za 5 godina da ima zakopan tank koji je procurio, ja bi bio tužen jer se smatra da agent bi trebao dati savjet svome kupcu da traži. Ili recimo da neko kupi stan, a da ne pregleda taj report od inženjera šta vlada zahtijeva da svaka zgrada radi svake 3 godine. Sud bi rekao, pa čuješ, zašto nisi savjetovao kupca da pročita taj report od inženjera. Tako ima